na mama county ni wewe umekuja mara ya pili. It is not easy. Kujaro moto kabiri tari gosot. Yani igine fefa ya Nyasaye. Bagante binga aya Nyasaye na bwate esaka etego koira. Bona matukuma kaiga ngata konyora abantu bachakire nga ekiege so gyachaki. Ekiagaso. Ekomoika. Oganso na nchoka mana goso kwa baswana yi. Bono moikora no ringa for national parliament abakungu baro iko bakande na mama county wesi enda kutafuta kiti ya affirmative mara tatu. Inaitwa affirmative seat. Ekoro kwekero ekoro kwa affirmative. Bono kuba ndusirinze. Bande tirega kati. Na ikira se na nje kojara ko compete or to talk. I have been empowered. I have the knowledge. I can be able to talk on behalf of our people. Ikintanya alile kwana ase county tuaro lobo kongore. Ona waki county igamo ko gukira lituka bantu bakuminyokani. Tochikobora naki lero bayibate bire ko igwana ba. Bagacha moisone, bagakwanirana, bagateba nina. Tigatwa dijoni. Toka yanda tuchiko igwana. Tukataga kinya sai tororekanira. Tikaba ntoi baigwane. Toka manya ko 10 ki. Oko igwana. Na ende tuchikoba gari tukolinira tukanyara kila bamwe bagakale parliament yabo. Gakia magana ina mayamore. Lakini mama ete senate yero. Senate yesterday. Baru ite report. Bagateba na ki. A county assembly ebwendelete koba na magachali sabantu bagacha. That is the right place. Ikiwa kama county zingine. Si county chinde ikabaka endelete ko kolemere mu bija. Intukira lituko igotole map toko bekwa mwaro chimna tuabege tu igoro citizen bokaira. Chire chiosi nintwe. Bana ntuna kitaba someka. Etota kitana intuli tukelimo tutaka basomeka buja bantu bayibunte buja bakuja bayikaranza igaba kandi bakubagambira bakubakwanira bakabantu barorama nganaro namaya. Kwa hivyo leo nimekuja hapa kama mama yenu, mama county number 1, nimewaambia asante. Na ndia ebata tukutaka kuruhusiwa sasa chiko ruputi examination. Mata Bible nitwaje kwa kana examination kwa 2013. Kwa kana tole. Konyora yesterday barusi chiweza chirio. Igatu wakule tutokateba ngantuli kuchikolika report. That is why nata banga tigangi kusinda akakolegas. Kangalia no report twali kana man. Baka bayirani litibeza chirio abanda baitu bakokora amatemo banyore tibeza chi bakende bakora amatemo ndata ikukanyikwa. Abali mubakora investigation banyore na bara bakende Nairobi achiko tomakeria amatemo. So we represent you also in the national parliament. Indere mbere mu mwato tumete tokubakorera. Onda karana atienda national parliament yaba no batabyo byamuwa nkorerete abantu bana. Bakomboli na mama county ni wewe umekuja mara ya pili. It is not easy. Kujaro moto kabiri tari gosot. Yani igine fefa ya Nyasaye. Bagante binga aya Nyasaye na bwate esaka etego koira. Bona matukuma kaiga ngata konyora abantu bachakire nga ekiege so gyachaki. Ekiagaso. Ekomoika. Oganso na nchoka mana goso kwa baswana yi. Bono moikora no ringa for national parliament abakungu baro iko bakande na mama county wesi enda kutafuta kiti ya affirmative mara tatu. Inaitwa affirmative seat. Ekoro kwekero ekoro kwa affirmative. Bono kuba ndusirinze bande tirega kati na ikira se na nje kojara ko compete or to talk. I have been empowered. I have the knowledge. I can be able to talk on behalf of our people. Ikintanya alile kwana ase county tuaro lobo keta. Iko nacha kwa kwa siembe nacha kwa kwa merema. Na ende Nyasaye kwa wali baga engakiende tingoja atarane. Lakini uchumba na batigeire. Ndiko chikolika rokyo wa women rep. Era ndiendo baga na ko chikolika. Nyasaye tokonya tobwaterane e party deringa mwankonya kagenda kamera na ene mere
mtaniambia ile vitu ambao mmesema. Nitaenda kujitahidi nione kama tutapata tenti moja au mbili kabla hatujamaliza, sitakuwa vizuri. Na bali bandi baratigara nyantora akora na bari bache kwayo but tote metara gusenzo bakore na ende ngo basorora iga abantu bamintu ebinyore bimunanko na gweta iga nkonyoranda mangana onyimbe amangana makwangusa abantu bakorokwa amatape. Kuna watu matape wanaume wa wanawake. Kuna wanawake wengine batikire pimba liko gena mugondo banywa mire agosoka paro karaso ogendo sibege churi ocha amwe kungo go sibege churi kakiro teno go na kwenda toka mi family. Imagine mimi nimepita nimepata kuna watu kama hao hapo. Hata mwana kama tukufu mwana kongari ikiera atinde taturunga inese every day. Abantu bunabo kamuranje bangina bali abanene n'abaswati abake bari mwacha kire ci family nande muri step kamuranje konya abandi bunabo asengencho egento gekoro kwekenyugwa yasoire sabana bamura yasoire bakeza abana abaiseki nande bakonya umuntu naro kwenka sina gusoko gando gororeta mumanye mubwata adui kati yenu na huyo adui mjue mtatiri na yeye namna gani. Naitira mchana wakwanire kama mama county omugambi roikwete bakwanire kurwa ingoma yose bakwe bisaba manya wakora to moko manya bagambi gusegende kikero ibo batabire no gitira kamuranje tobwaterane moikwete anya no mugambi na batanyare kumanya kirase lakini nyakotata wakonyeka register from now elinde naye mambi kokorwara wanyora sinaro kubwenali toywana nire wana ndagete gukora ngoteba iga abantu bane babo kurat abana bakurat na umera rero ninchi